Stonoga i Žabac u Hartwall Areni u Finskoj u Helsinkiju, gdje će se ove godine 10. i 12. maja održati Eurosong 2007. Na sceni spremna stoji ekipa Španije koja se sprema za probu, a sala je opremljena najmodernijom tehničkom opremom. Tu su skupocjene kamere, reflektori, mikrofoni i tako dalje. Sva ova skupocjena oprema vrijedna je preko 1.500 eura. Ven hacia mí, quiero dolor, sin dormir, lo mismo que yo.